Reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza, kugira ubuzima bwiza, kugira impagarike n'ubugingo. Turaje nk'uko bisanzwe rero, turaje mu kiganiro uko biri. Njye mubona kuri mikoro ndi Alphonse Capone, bifuriza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Tuje rero kubagezaho amakuru atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino, ariko ari bugiremo n'ubusesenguzi budasanzwe. Makuru y'ingenzi rero tugiye kubabwira, turababwira ko mu mirwano iri kuba muri Kanyabayonga muri aya masaha, hamaze kurasirwa ibifaru bibiri bya Sadeke, ndetse n'imirwano ikaba ikomeje. Turanababwira kandi ko inyeshyamba za Red Tabara nazo zimerewe nabi, ubu bazikubise umutwe wa Maimari wa Yakutumba, wazikubise urazirukana aho zari ziri muri Kongo. Ese ubu zahungiye bimeze gute? Mwijya kure rero tubafitiye ido nido yo kuri aya makuru. Nanone kandi turabwira ko wari umunyamakuru witwa Colette Blackman, uyu yamaze gusezerera ikinyamakuru cyitwa Roswell. Ni ikinyamakuru hamazemo imyaka ikabakaba muri 40 isaga. Ese bapfuye iki? Kuki uyu mudamu asezeye muri iki kinyamakuru? Nimujye kure rero tubafitiye ido nido, dore ko inkuru y'uyu mugore ifitanye isano n'inkuru zibikubera mu karere k'ibiyaga bigari. Turababwira nanone kandi ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Joe Biden, ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose rero bicaye hamwe bafata ingingo, basaba u Rwanda ndetse bagira icyo barutegeka u Rwanda na Kongo. Ese ni ukubera iki? Kubera iki abagabo bombi bafashe gahunda yabo ku Rwanda na Kongo? Turafite rero ido nido y'ibibazo, ndetse turi bwinjiye no mu busesenguzi bw'iki kibazo, tumenye impamvu yacyo. Kuki aba bagabo bombi, kuki bavugwa mu bibazo byo mu karere u Rwanda ruherereyemo, byatewe n'iki? Tutabatindiye rero, reka duhite dukubita dufangura tuvana mu nzira, tubabwire byinshi rero ku bw'aya makuru twari tumaze kubatangariza. Duhere rero aho muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu ntambara yabereye Kanyabayonga ku gicamunsi cy'uyu munsi, yaje kurangira M23 itwitse ibifaru bibiri ndetse yica n'abasirikare ba Sadeke bari muri Kanyabayonga, hamwe n'abasirikare batandukanye barwanaga muri biriya bice. Ibyo bifaru bibiri rero byarashwe na M23, birakongoka, biba umuriro, biratwikwa neza, bisigara ari ifu. Ngira ngo ibindi turaza kubagezaho ibyo bifaru rero uko byatwitswe mu makuru yacu ataha. Turabwira ido nido uko byatwitse n'uwagizemwo uruhare kugira ngo bitwike. Tukiri muri aya makuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu nyemere tumanuke muri Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa Red Tabara wamaze igihe ushinjwa u Rwanda ko arirwo rwaba ruwutera inkunga, ndetse ko n'ibitero byagabwe mu Burundi u Rwanda rwabigizemwo uruhare. Tubabwire ko rero uyu mutwe wa Red Tabara wamaze guhanwa bikomeye cyane, wakubiswe imirwano yabaye kuri uyu munsi. Izi nyeshyamba zo mutwe wa Red Tabara rero zirwanya ubutegetsi bwa Gitega, zirukanywe zivanwa ahantu zari zarashyize inkambi ya gisirikare hitwa Nyabibuye muri Bukombe, hane mu karere ka Mibunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yari imaze iminsi 3 ihanganishije, dore ko batangiye kurwana guhera ku wa 6. Abarwanyi ba Red Tabara rero bari bahanganye na Maimai iyobowe n'uwitwa General Hamuri Yakutumba wo mu bwoko bw'Ababembe. Iyi ni Maimai bita Maimai Yakutumba, ikunda kurangwa no kujya ku rugamba bakazirika ibintu bimeze nk'ibishami by'igiti ku gahanga kabo. Iyi mirwano
yatangiye mu gitondo cyo kuwa gatandatu hari ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu, aho Yakutumba n'abarwanya ayoboye bagabye igitero gikaze ku birindo bya Red Tabara biherereye ahitwa Kabanju mu majyepfo y'uburengerazuba bwa komine Minembwe. Nyuma ya Red Tabara yaje guhunga igana imusika, maze mu gitondo cyo ku cyumweru abarwanyi bazindukirana none mu bitero bikomeye by'abarwanyi ba William Yakutumba cyangwa se Hamuri William Yakutumba. Amakuru yizewe rero abaturage batangaje Rwanda News 24 batangaje umunyamakuru wayo ukorera hariya, aravuga ko ibyo bice imirwano yabaye ku cyumweru hagati y'izi mpande zombi zihanganye yabereye mu dusozi two mu Ibumba duherereye mu ntera y'ibirometero bike no mu bikuba by'isantere ya Nyabibuye, ni mu itoro rya 8 rya Sepak. Ubu ni Sepak wajyanye na ADPR. Aya makuru akomeza avuga ko abarwanyi ba Red Tabara baje gukizwa n'amaguru bahungira mu irango rya Nyabibuye, ndetse abandi bahungira mu ishyamba rya Bukafu riri mu misozi ya Rukombe ariho Nyabibuye yahoze, akaba ari hatuye abanyamurenge b'abanyabyinshi. Abarwanyi ba Red Tabara rero bari bashyigikiwe n'igice kinini cya Mayimayi biroze bishambuke yo kwa Ngoma Nzito, mu gihe ikindi gice nacyo cyari kumwe na Mayimayi yobowe na General Yakutumba. N'ubwa mbere rero twumvise ko Red Tabara igabwaho igitero, ibintu byakomeje kujya bicanga abantu bibaza bati se uyu mutwe wa Red Tabara ubayeho ute, ukora gute? Uyu mutwe wa Red Tabara rero amakuru yakunze kuvugwa kenshi ko uyu mutwe waba uterwa inkunga n'ubutegetsi bwa Kinshi bw'u Burundi, ndetse bakavuga ko ari abarundi baba barawushinze kugira ngo babone impamvu yo kujya kurwana muri Kongo Kinshasa. Ariko nyamara ikibazo saho giherereye, kuko ikibazo aho giherereye nyirizina nuko uyu mutwe wa Red Tabara muri kara gace, ikibazo gihari nuko wagiye ushinzwe inshuro nyinshi ko ufashwa n'u Rwanda, ariko nyamara nta kimenyetso na kimwe kigeze kigaragara ko u Rwanda rwaba ruri inyuma mu bitero byagiye bigabwa muri kara gace bigabwe na Red Tabara. Amakuru yagiye ajya hanze agaragaza ko Red Tabara nyine nkuko nabimaze kwivuga yashinzwe n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo aboneke impamvu yo kujya muri Kongo kugira ngo bajye gushakayo amabuye y'agaciro. Ndetse n'ikimenyimenyi gihari nuko kuva yashingwa hohereje ingabo zitwa Tafok, ni ingabo z'abarundi zari zifite izina rya Tafok zagiye gukora muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo kuva zajya muri Kivu y'Amajyepfo nta na rimwe zirarasa kuri Red Tabara, ndetse n'igitangaje nuko niyo barwaniyemo hariya Red Tabara itajya iterwa n'intuza na Tafok iri hariya, bashobora guterwa na za FDLR na za Mayimayi, ariko Tafok ntibatere. Noneho igitangaje nuko hari ikibuga bahuriramo bagatera umupira, no kuvuga Red Tabara n'ingabo za Tafok z'i Burundi, nyuma bagahura mu kabari bagasangira ikiyeri. Bigaragara ko neza kuba Red Tabara iri hariya biri ku isiri ari gahunda ihari iteganijwe izwi, ari nayo yajyanyeyo Red Tabara. Ubwa mbere rero kuva bagera hariya muri kara gace bakubiswe bakirukanwa muri kara gace, ubundi bajyaga baterwa na FDLR, ariko FDLR yajyaga bakubita bajyaga bakubita FDLR bakayirukana, ubundi bagaterwa n'iyi Mayimayi ya Hamuri William Yakutumba cyangwa se Mayimayi Yakutumba, ariko ya Red Tabara akunda kubirukana. Icyabaye rero nicyo cyayoberanye uburyo Red Tabara yirukanwe. Ese biraza gucura iki, biragenda bite nyuma yo kwirukanwa hariya?
ntibaramenyekana aho yahungiye, nimba yasubiye i Burundi cyangwa se nimba yagiye mu bindi bice bya Kongo Kinshasa. Gusa Rwanda News 24 ni doni zayo ziri hariya, turacyakurikirana amakuru ya nyayo ku bw'uyu mutwe wa Red Tabara uri muri kara gace. Igihe tuzabonera amakuru y'ukuri tuzabagezaho uko bimeze, aho uyu mutwe wahungiye ndetse n'icyo wagiye gukora muri turiya duce. Tubakomereze rero tubabwire ko tugiye kwambuka tujye mu makuru y'Iburayi ariko afitanye isano n'u Rwanda ndetse na Kongo Kinshasa. Hari umunyamakuru witwa Colette Blackman wakoreraga ikinyamakuru Le Soir. Iki kinyamakuru giherutse kugaragara mu binyamakuru biherutse guharabika u Rwanda ndetse na Perezida Kagame. Uyu munyamakuru rero yagisezeye ku mugaragaro. Ntabwo ari Colette Blackman ahubwo ni uwitwa Aline Kato, akoresha urubuga rwa X cyangwa se urubuga rwahoze rwitwa X Twitter. Avuga ko yasezeye iki kinyamakuru cya Le Soir kubera ko cyemewe gukoreshwa mu guharabika u Rwanda. Avuga ko rero atakiri umunyamakuru w'ikinyamakuru Le Soir kuko cyifatanyije n'abari guharabika u Rwanda na Perezida Kagame. Nkuko byasobanuye, nkuko aba banyamakuru 50 b'ibinyamakuru mpuzamahanga 17 byo muri Amerika n'i Burayi bakoze ubucukumbuzi bavuga ko boherejemo abanyamakuru babiri b'Abanyarwanda aribo bitwa Samuel Baka Biansi ndetse na Ntwari William mu 2022. Bari bafite ubutumwa bwo gusuzuma impfu z'abasirikare b'u Rwanda ngo baba baroherejwe mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero ngo rwaje kubyamagana kandi biza no kumenyekana ko bizatangazwa mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 27 uyu mwaka. Kandi byaje gusobanurwa n'abasesenguzi barimo uwitwa Kabagambe mu kinyamakuru yagiranye n'igihe avuga kuri umushinga wa Forbidden Stories wari ugamije kugira ngo leta ya Kinshasa igirirwe impuhwe n'ibihugu bikomeye by'iyo ku isi. Uyu musesenguzi avuga kandi ko abanyamakuru bahisemo gushyigikira leta ya Perezida Felix Tshisekedi ngo kubera ko yaba yarabahaye amafaranga. Avuga kandi ko niba Repubulika na Demokarasi ya Kongo yishyura abacansho b'Abanyaburayi kuza kuyirwanira intambara, niba yishyura u Burundi, niba yishyura Afrika y'Epfo, ni gute itakwishyura abanyamakuru uko babangana kose kugira ngo noneho bafashe leta ya Kongo mu ntambara yo mu itangazamakuru. Itangazamakuru rigira uruhare runini cyane. Yakwishyura miliyoni 2 nubwo zaba 10 yazishyura. Iki nuko abashakashatsi n'abanditsi mpuzamahanga barenga 30 barimo Professor Vincent Helen Dumas, Patrick de Saint-Exupéry na Mehid Ba baherutse kwamagana ubunyamwuga buke abanyamakuru bakoranye izi nkuru baje kuba nta bimenyetso bifatika bagaragajemo ndetse no kuba barifashishije amasoko atariyo cyangwa source d'information zabo zarakemangwaga. Ibi rero irimo mu byatumye uyu munyamakuru kazi witwa Aline Kato avuga ko aseze muri iki gitangazamakuru kubera ko cyagaragaje ubunyamwuga buke. Uyu aje kurikira wa undi nababwiraga witwa Colette Blackman. Colette Blackman umaze imyaka isaga 40 akorera iki kinyamakuru. Nawe yari yanditse agaragaza ko iki kinyamakuru kitakoze ubunyamwuga ndetse ko bamutaye mu mutego wo kwandika inkuru ariko zifite izindi purpose, ifite izindi nyungu zigaragara ko zari zigamije guharabika u Rwanda n'igihugu n'Abanyarwanda. Rero Colette Blackman yahereye aho avuga ko yitandukanyije n'ibyo n'ubwanditsi bw'iki kinyamakuru, nubwo atarerwa ku mugaragaro avuga ko yeguye, ariko yari yavuze ko yitandukanyije n'ubwanditsi bw'iki kinyamakuru. Uyu mugore Colette Blackman turi kuvuga ni nawe mu minsi yashize wagize gutya agakozi baba muri wino akandika avuga ko
Perezida Kabila ubwo ari ku butegetsi Kongo Kinshasa yagize amahoro, ariko aviriyeho Kongo Kinshasa yabuze amahoro. Avuga ko rero abategetsi ba Kinshasa badakunda abaturage babo, badashakira amahoro igihugu cyabo, ahubwo icyo bagamije ari ukugira nabi abaturage b'igihugu cyabo. Ngibi rero ibivugwa muri Kongo Kinshasa. Reka dusoreze ku makuru turi buganemo no mu busesenguzi cyane buvugwa kuri Perezida Joe Biden na ntuzana Emmanuel Macron. Joe Biden ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Emmanuel Macron we ni perezida w'igihugu cy'u Bufaransa. Abo bagabo bombi rero bagize icyo basaba u Rwanda. Ese kuki basabye u Rwanda bite byabo? Kubera iki? Umuntu yakwibaza kuri iki. Reka wenda tutatinze tubabwire muri make intandaro kugira ngo bagire icyo bisabira u Rwanda, ubundi tuze tugaruka ku busesenguzi bwabo uko mu mboni ya Rwanda News 24 uko tubibona. Emmanuel Macron perezida wa France na Joe Biden perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo gutanga agahenge, ndetse ibihugu byombi bigahagarika ubufasha n'imikoranire bishinjwa kujyana n'imitwe yitwaje intwaro. Birero babivuze kwa kane ushize ubwo hibukwaga imyaka 80 ishize ingabo z'ibihugu by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubufaransa zigabye igitero ku ngabo z'Ubudage zari mu gace ka Normandy gahereye mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ni igitero cyabaye kwa gatandatu tariki ya 6 Kamena 1994, kikaba gifatwa nk'itangiro ryo kuboza igice cy'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Uburayi cyari cyarigaruwe n'abanazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu gihe cyo kwibuka uriya munsi uzwi nka D-Day, ba Perezida Emmanuel Macron na Joe Biden batanze ubutumwa buhuriweho bwerekeye gahunda n'ibyifuzo bafite bigamije gutuma ibice bitandukanye by'isi birimo intambara bibonekamo amahoro. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze imyaka 2 n'igice burimo intambara y'ingabo za leta y'iki gihugu n'umutwe wa 23 biri mu duce bakomojeho. Kinshasa rero ivuga ko u Rwanda ariko rwafashije uriya mutwe kongera kubura imirwano, gusa narwo rugashinja iki gihugu kuba ikorana n'umutwe wa FDLR ufite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Imikoranire y'ibihugu byombi yemejwe na raporo zitandukanye z'impuguke za Loni, nubwo u Rwanda rwo rwakunze kwamagana ivugwa ko rufasha M23. Ba Perezida Macron na Joe Biden mu rwego rwo gucubya umwuka mubi umaze igihe uri hagati y'u Rwanda na RDC basabye buri gihugu guhagarika ubufasha gishinjwa guha umutwe bivuga ko bikorana nawo. Itangazo rya Presidence ya Amerika rivuga ko Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birahamagarira abarwanira muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo RDC bose guhita bahagarika imirwano, u Rwanda rugahagarika gutera inkunga ya 23, hanyuma DRC nayo igahagarika imikoranire yari yose ifitanye na FDLR ndi mitwe yitwaje intwaro. Abakuru b'ibihugu byombi kandi basabye impande zihanganye kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Emmanuel Macron na Joe Biden bagaragaje ko bakomeje gushyigikira imbaraga za diplomasi zikomeje gushyirwa mu gucubya umwuka mubi w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'akarere ibihugu byombi biherereyemo. Bashima by'umwihariko Perezida Joao Lourenço wa Angola ukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ahurize ibi bihugu byombi mu biganiro. Basabye kandi ko ibihugu byombi gucubya umwuka mubi no kurinda abaturage b'abasivile, ikindi bakajya mu biganiro byubaka byaganisha ku mwanzuro ugana ku mahoro arambye. Reka dukubite umwotso ahangaha twibaze gatoya. U Rwanda rwajya mu biganiro uretse ko rwabyemeye, ariko Kongo ikajya igenda ishyiramo bigurumege bigaragaza ko Kongo ifite umugambi wo kugira ngo iburizemo umugambi w'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo reka twibaze u Rwanda rwajya muri biriya biganiro gukora mwiki ko nta ngabo z'u Rwanda zirimo hariya.
ariko nk'igihugu gishakira amahoro akarere cyemewe kujyamo nk'uko n'ibindi bihugu bidafitemo ingabo byajemo hariya. Muri ibi biganiro by'amahoro Angola iragaragaramo, Kenya nifite ingabo irimo hariya, ndetse na Uganda yagaragaye muri ibi biganiro by'amahoro. Perezida Emmanuel Macron usa nk'ikirumira habiri mu bikorwa bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rimwe ni wa muntu uzaza kumva ko ashobora gushinja imikorere mibi Kongo Kinshasa, imikorere idaha agaciro abaturage b'igihugu, imikorere ivuga ko barwana babifashishije abaturage bakagombye kurindwa n'igihugu, ariko bagashyirwa muri gahunda. Ese yakwibaza ngo se bite kuki u Rwanda ruzamo hariya, kuki u Rwanda rushyirwa mu majwi? Twongere twibaze nanone ko muri Kongo hagiyeyo umutwe wa FDLR, ni umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda, washyizwe umutwe w'iterabwoba, ndetse na leta ya Kinshasa yarawugaragaje ko ari umutwe w'iterabwoba. Ariko ukibaza uti se uyu mutwe w'iterabwoba gute ushobora gufashwa na leta ya Kongo Kinshasa? Ni gute umutwe waza gufashwa na leta ya Kongo Kinshasa? Aha ni ahantu umuntu ashobora kwibaza, yaterayo umwotso. Ukibaza uti se ko FDLR izwi ku rwego mpuzamahanga ko yakoze jenoside, babuzwa gute, ni gute bashobora kujya kwifatanya n'abanzi b'isi yose? Ibi byose rero ni bimwe mu bikomeza kwibazwa icyaba kigamijwe kugira ngo Joe Biden wabaye wa mbere, leta ndavuga mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wabaye wa mbere mu gushinja uyu mutwe wa FDLR gukora ibikorwa bya jenoside ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Bibuka abaturage yiciye ahitwa Rwindi b'Abanyamerika bari bari mu bukerarugendo, ndetse yica n'abandi ahitwa muri parike ya Virunga ku gice cya Uganda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zatangaje ku mugaragaro ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba. Nyuma uyu mutwe wa FDLR wagize gutya wongera wica ambasaderi w'Ubutaliyani nawe wari ugiye muri kara gace. Ibyo byose bigagaragaza ko ari umutwe w'iterabwoba, wiyongeraho ku buryo ari n'umutwe wakoze jenoside. Ariko ni umutwe wagiye ugafashwa na leta ya Kongo Kinshasa, ndetse bafatanyije n'urugamba rwo guhashya M23. Uyu mutwe niwo wica abatutsi bari muri Kongo bavuga ikinyarwanda. Bimwe mu byatumye M23 yubura intwaro kugira ngo irwane. Ibyo byose rero ngibi ibiri gutuma agahenge kabura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None Joe Biden bakavuga ngo Kongo n'u Rwanda bicare bashakira amahoro ibi biganiro. Ese u Rwanda rujya gushakira amahoro ibiganiro rufitemo nyungu ki muri kiriya gihugu? Avuga ko rufite ingabo ni ibinyoma, uko leta y'u Rwanda yabihakanye inshuro nyinshi. Ahubwo abarwanya u Rwanda bari muri FDLR bari muri Kongo, kandi birazwi bafatirwa ku rugamba, bararaswa, bagira gute. Uhuru Kenyatta yagaragaje ko nta ngabo y'u Rwanda irimo hariya. Perezida Dr. Samuel William Ruto ni perezida wa Kenya, nawe mu makuru aherutse gutangaza avuze ko nta ngabo y'u Rwanda iri hariya muri Kongo, ko ahubwo abakongomani nyirizina rero bakwiriye kwishakira igisubizo muri iriya nzira. Tugarutse kuri Perezida Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ubwo yasuraga Kongo yaravuze ko ibibazo bya Kongo atari u Rwanda cyangwa se ikindi gihugu, ko adakwiriye gufata ibihugu by'ibituranyi ngo bishyire mu gatebo kamwe na Kongo. Ahubwo ikibazo gihari kiri
kuri ntuza kuri ikibazo gihari ari ikibazo cy'imiyoborere mibi itita ku baturage. Byagaragaye nk'uwasuzuguje Perezida Kisekedi mu baturage. Bagiye mu bindi biganiro Kisekedi ntaramusuzugura. Hashize iminsi ubwo Kisekedi yaragiye gusaba umusada mu Faransa, muri dine yamwakiriye nabi rwose, amwakirana agasuzuguro kenshi, amwakira nta mu escort, amwakira nta kamera, n'abari muri protocole bose bari bari kumwe nawe arabaseza, ndetse abambura n'ibikoresho bifata amajwi n'amashusho. Uyu Macron hari amakuru avuga ko hari ingabo yohereje zo kujya kwigisha ingabo za Kongo ndetse no gufatanya kuri urugamba. Bigaragara bwa burumira habiri bwa Emmanuel Macron. Joe Biden yemera ibyo ariko akongera agashingira agashyiraho bango abagabo Perezida Kisekedi na Perezida Paul Kagame bicari baganira. Baraganira iki? Barahurira kuki bagomba kuganira? Inyungu u Rwanda rufitemo hariya muri Kongo ni iyihe? So nibyo kwibaza rero, nimba atari ikindi bashobora kuba bashakamo hariya atari kugira ngo bacinye inkoro kugira ngo babashe kwibonera kwibuye ryo muri Kongo rikomeje kuvugisha amahanga. Mundeke rero dusoreze ikiganiro cyacu uko biri cyo kuri uyu munsi. Turashimira mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubifurize kugubwa neza. Wowe hageze bwa mbere kandi anditse subscribe kugira ngo iki kiganiro kijye kikugeraho uko bikwiriye. Wowe amaze ukana subscribe ikandwa rimwe nongera bwa kabiri, ahubwo sangiza abandi iki kiganiro. Mureke rero mbashimire mukande like na comment, ibyo byose birakeneye, niwo musanzu wanyu muramuduha. Reka tubashimire rero, tubifurize kugubwa neza. Mwari kumwe nanjye Alphonse Kapone, ubifuriza impagarike n'ubugingo. Nawe utaha, bye bye, hasta la vista, turabakunda cyane.